jing pun sawasur ke jong pi kai mensin yang Tukunta, suara jam si kecing keren ke sekolah aku beli chairman. Nang tay pi baro ki pai ba ki bedan hane, nadu ki hab barit ki longpi ki longpa ki kon samla baro nai ku beli kelum lang aga parti UDP. Nang tay aku beli lagi presiden rangba jama UDP, nang sudah keren menta, nang ta yai MLA jongka mau berwat, nang tay mau ngap bat jawi Dongpo Bat nama senrap Di kirang ba Kilawan ban pensia yang ihang ni hapo Ka soyong konferensi Dekumta Kadai kasin kabar Bangayo banwan yuk jat biang Hakadai kamadan Hakabading kong ngawan ba imahe Bat mentaru bat imahe biang Balai ngawang kumta Kajing krau jong kani kajaka kapar keleng kari kasih kumangaladap keren namar bair kadai ka area dingyay jadu samairang nataray daya po pentor dalam yuk teray diung bola kamirim tabiong meditip dingyay sabhay nukin lap kunta ngi sarang sken ngi lap kunta kadai ka dong kathan ka bapaw namtam beragay ka kasih jantia te kumta kajingwan juga hang ne kalong Bangan pensai halor kejing kawang lem kita yang Yang menin Kemudian lacu dah kemai menin menit Hang tay apa maupun Kila jer dah kerteng jonga Hiong hana Bangin pinki na orang sken Lenriam dah kanari amazing hana Napoy hapo nong kumta ningin skrek saktang sulay Napoy siya lingkoy in pabe sa dagikso in sasiat sendon Ladong yapi Ngandom syaptin Lada video hero Lada superhero Lada video wrestling lene wrestler Ngapat ngande UFC fighter Habang keren yang amat jauh jauh beriu Ngandom syaptin yano wem Lada pikrek dah kektang suai Lada pikrek dah ketup komando Nilarai baik dan pencop Yo babapu Nasoyong konferensi Benar kawan meeting Laya dah ketup meeting Baik bolong meeting Samlin apa orang sken Hakfor mengalai mga kikuah Banong banduk kali Manganya hingga pek kemtuna Nanti Syapti yang baru flight meh Laya dah nak suruh dah barang ngalek Kajing Syaptin apa orang sken kalau dia itu long ke meeting long mentah pembang dia isu yang penhiar beja kerali kat habalai hangno hendak ngi pada ngalada start andala dega sipo tarik bentak bu malik pelang station yang penlali kan NPP lakini tidak kibut jong kajing pensul tu bakla kajing penbi yo pada nomor ba kani kita kisin kilanang pau kadang ni kisi yei kumawakren kutay po umsaw kato kabanar kabakren hapo bakren kiwi balong meeting tay po lingkut tamlay gitu kabanar marsin kren kandidat ke NPP kakhliap jadin kuat kato kadang kenal nangta sagaway hangtay hapo maulumro kakhen kesuki kelalendang jadin kerang kata kadai ar Padang tak kijing pencai sekiwi-kiwi kalongkum ni Kawai ke konsumsi Kaba Utau bakdo perstun oleh jalan election Kita nedik kirembek Bila ada jadi Apa mau lari ilik banong Hanya ngipin bil mankasan senem King of mankasan senem Lek ke nedik NPP Nang tahu ni cati siapa konvensi Bapak idang rukum ta Ilik banong ni yang jong wajong Dengan ayum do sentek Yang jong ki wei in ai ditu bilar pastek barit tukum ta kram syatiu mentah ni posoyong rukum ta ngile basa kawei kata kesin nganong yapi uniu kandidat jong NPP mentah akapor berpet nak parti HSPDP ukram pet tak nanti kepada urisan akapor MLA 4 kut urisan jom no NPP ui kun suat no ya kipai ba kasoyong pada kata akapor barisan kita laingut kita barisan halu juga por uai dia na melim uai dia na umsning baru uai dia na soyong ini kita kiangat deki akun na posa deki akun dia na election
napa sning ro wan balai utai benar melim wan balai wa uri basayo wan balai dalam kepala Alexa Bandri sunda bakadak kasin sakawai pat ngana repi kayu dipi kasyat judai ka parti ka berdonbok bah menyukum kene ke election balai ngong donbok aga por bakla i presiden rang ba mensyua i doktor dan syati siapa konsumsi apa warsela syati mas yakun be election ke job kabom mana habakla di bahas ke sunru daile be election job kabom nangta haba jomno way ni kiyamale nang parti kongres sa parti NPP nangti na po ranikor yale election bersiti job kabom komentar kete genuk sabang yang ne po sayong kom kene election kan job kabom nilas rotu kom kinong song namar ba keleng habang ilek om doler syu hapo orang sken kilas dang ban her man kat kisnong manongin ai no si pau arpo lai pau hajar hendrai kita kipai ba jingi kibastar don brio yakub dengar ijan tamo hane ko mai ba na chimno da namis arpo hajar wong kum ta dong iram bhangai me ya sango to to hai samrem ibarit liya krista menta bayo pisa NPP repai ba bastar jungi unnum bakrasyu namar balai tihaban le kumta namar ka jingrem kanlong ka rem kepet menta ila dap skutu syai ba menta ngin tam kepet menta ngin job omdei ba banong bangila job kemau isa meba menta bangin susong sugno ihaban tres kitum naditu kana yapi namar nga meniswa apol banang li school nadu na class 1 Terter galai duk kelas 8, 9, 10 kumta kelas 1 galong benengkong inyong hikaya ngayong dali abhano kumta lalong benengkong hap le abha dali kelas 2 lalong benengkong iyo pi dali abhano kumta si kumta kelas 3, kelas 4, kelas 5 adu kelas 9, 10 kumta iyong le abha si le abha long benengkong si long benengkong hendai ngong ya pi ngitip pementa ngilong benengkong baik tangbang hindang don kamban le abha kata kawai kebangga kuah benai luksa ya pi Basa gawai pak Kabanyi Iskau tu bahang ne kitai Dangdon gitu kebang Balik kersian ke parti kongres Kabang akwa ban pensyai bah mentah kalong Ngaladep banwan mi syate syal presiden ke VPP ngorong syase pi pinwan sesoyong ban kersian yu kertong kongres Hene ruang to jajai ngersejubab Ilai bah hati tu ki social media wong Kaditang kagampok Kakam syukur namar ba ya ka white lambak rainbow jong tirot sing mlaban ng ay kaya ni pam stage soyong ka white lamb ka lain ka pam tangi giri le ba persya mlaban suwang pankai ila dap school to syai mana kalian ke kongres lu kathok bat minne mustad raya keleng ka sinong bang maram ban peni hane bangar ng kersian kongres hai ni menin jamiat kawan parti kongres apa sinong badan manga ninga ngadon lang harta nomor badai hasinong Rogi sondur ki yang miro lawan nang bariak bisdang ban pentame nang dalai le ruhem waktu ini namar ba kini ki baslo to bakla yo dangdon badang ni napo era dingyay banang at kongres kung mga ang berasikata tong diyum hapoy do borsay baret kung ta diyum say le sa jing buong penday to simpria long hikaju namaram toy sino hawar hajar katra ngilama dia kane kibas lo tenar tibo ane jing so day iba juda ndai bangadem ko ndai ka jing ngai diri jong kibriu kile chap iba juda ndala de prep bentayu loy Peminta dipilih bangsa di gue parti. Keren kejiwan dan kersian di UDP ngalati kena poi loy. Ane apa area ngam kuah happy ngiyong halerang se. Kaparti UDP kapdian keluy. Yang paiba kesoyong konversi. Lada deh hakado kapor. Ngin demong bawan Nadine bawan Nakmat. Ngin netrei kaju. Ngin yale kumju. Ngimong rebapi. Pilawan hadin ngin kaimriusu. Ngin pediang keluy. Namar bukan edit jongi. Udah beri basloret. Udah beri basngap yang jing keren lem kibaret baro tukum tangi weriki namar ba ila suruh syai baka jing penyaso jompi kan pentam keput susu kenang ba kane ke jingkor jong ke NPP baro kalalong ladap ban lakut no balengong kumta marka demi kisi kinong kersian jong NPP
bagi jingkren kumneru kila putus utli ini wei nong lau mei yo ne penumla banim tang sisngi dalam ke NPP yang bentar kanela bakla ane ingin sayo ke jingjob hakan yo tarik tarela bakla ane ngi hak kalai tarik jing putus utli kila yang merupa sa jingjob lapan saya pi kita nomor ban kersan NPP hang ne pos itu ya kene kita kisin nomor ba nang tagi hulung kena kat cabalai kila bertah kabem wei bra risa ki kena ka jingjob man collection kadi katahi ban raya ka thong jong jingjob lada pi bidang pene di semen ka jingjob jang jing sarem kala poi syafi ki badang kencat NPP upai ba jangi apa soyong haling khoi mentagi trai sitom ha hendai tang doi ki jing sa pendek banong Siapa silang khoi mendan berisu siapa soyong mendan berisu dari kamtrok berkena golong kecing kerpat aku beda berkini-kini kepada sudah pembenasian mentah kekali kepada yang nembal ML jerep hajke san-san peranjung berkali kepada yang nembal ML jerep di lainot kendaisan kena-kali kepada yang pelawing jeng kiperolok bat kini kiperolok kilamut dan ni ya kekali berlecim dawai hendak kimat dan ni tengah kerpat dia kini driver jeng kena-kali kin soba dan lepelat mazor kenang bar kini kitrai jeng kena kiying kila dan ni kubis bon ya dari sepalan kapus kalau kemudian Ila suatu syai namar ba upai ba jongi hadu kat mentah pinam la syu bantit nadu keleng-keleng dia ini gitu kijengong bahasa orang scan kata ing kilawan penyasno saling khoi kata ing kiwan penyasno hene sependeng makhlor hiju pak you scan ila dabi tu namar ba kat nang mikisni nang bai de pomo tuan ngai menin kiwan kuple yang ada lain sawur kiang yu bawan temai nengim cu penwa maklor negiwe-giwe kena ipi tarai kilek mestep teh kadang gaing kumni thaba kasih nadin ya kan gaing ro ane gane gajonga kan sergi wiung ro hilang kane ke kambi ke kamthok namar ba balai ke kiwin kane ke NPP sapa soyong Yo gila ya sosat dia na, ki keren ki kenter, ki orang ni cuy mersiang insete di telai yang ah, ki orang teh, ki nyara mencarol kamper. Nihun lagi yap namar bagi tip bagi yap nak bentar ke babah, labia. Gamping ya no, gamping ya no, namar bagi ladep soto, bangin poi becak thom jong jing job. Lapi keren sakum no kumnoru, inom rit, inom syapting, namar habala keren beres katarung. Ya keren ya kalunti bakanim ke bendri ko jongi ngalong te aira di ki parti rilum namar ba ke parti rilum rada bakla sisin dangla ban penbek ni giwe ki parti penumla de lele benong batun ni batai start babi namar ki presiden kide na shawei kumta menta gelarai bana po soyong hi in ai be baba put bagi hab penilai persya berkedai satang kene gawe ke mengajar sajuang ba kata kapisa kiong hane ngin bomblas upada kemorong lada kiong ngan bomblas ngiru ngin bomblas setai ni kintin bakindet namar bakapor kemalingkot insai segiwe-giwe pergi jingkren kibangin se thirba hanor ba numla syu na gumay ba bon ba na parti NPP kinsawan ban punyaso na parti kongres ini bon ha na kiban sawan punyaso na posoyong na lingkoy nang tari area laway sini sapo krek na dunong patao ya po kentan benar kiban umur bentar syu kin nang bon ha namar ba kira persyang dan fun tok namar 20 ba kede ke kamele ke jingjok kende ke UDP Kajing risa kajong pi ngatip bagan po beca katong jang kajing jok wat ki kuslai ha kabom